Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudeyi ndibashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 14 munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kuraba ibiri kubera mu bumanuko ndetse no mu buraruko turebe ibiri kugenda bihebonekeza. Turibuze kandi no kwinjira mu makuru akomeye ku ruhando mpuzamahanga turabe ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Aho rero kuri ubu ngubu benshi mu bakurikiranira hafi yo batangaza ko ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo bwamaze kuba isibaniro z'indwano zikomeye biturutse ku kuba M23 iri kurungika abasirikare benshi ndetse n'uruhande rwa coalition ya FDC bakaba nabo aruko byose nibikomeje kugenda bishimangira ibiri ko biragenda biba ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba bigaragazwa ndetse bikagenda bivugwa ko kuri ubu benshi mu banyekongo bakutse imitima. Turababwira mu buryo bw'iramvu ibiri kubera imasisi iwarikare irucuru ndetse no mu bice byo muri Uvira. Turaza kandi kujya mu makungu mwarabana n'ubutabera tubabwire ko uwitwa Roger Lambara n'abunganizi be banze kwitaba urukiko ku munsi wa kabiri urubanza. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu Jean Pierre Bemba minisitiri w'intebe yagarutsweho mu rubanza rwa Rumbara ndetse akaba yasabwe ko yakitaba kugira ajye gutanga ubuhamya. Byose ro birahura neza na operation bise efasero tableau yapfiriyemo abaturage batari bake ndetse kuri ubu bisaba ko agomba kujya gutanga ubuhamya kuri uru rubanza. Turaza rero kubabwira byinshi byagarutswe kuri uyu mugabo birebana rero na dosiye iri kuregwamo uyu mugabo mu Bufaransa bijyanye n'ubwicanyi bumaze igihe kinini bukorewe aba banyekongo. Turaza rero kubyumva mu buryo bw'iramvuye tubabwire byinshi. Turaza rero banywanyi kubabwira ko intumwa za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo zimaze kugera idoha nyuma y'uko zari zimaze igihe kinini zitegerejwe kuri ubu rero zikaba zahageze mu buryo bugoranye. Turaza kureba rero ibigiye kuganirwaho. Turabwira ko kandi benshi mu banyekongo biganjemo urwaruka bakomeje kwinjira mu gisirikare mu rwego rwo kurwanirira igihugu. Hagati aho icyo bani cyose ku ngabo z'u Burundi ziri mu gisagara cya Uvira nk'uko amakuru atugezeho none hariko arabisigura. Turaza rero kubabwira uko bihagaze turebe ibiri kugenda biba. Vital Kamere we yamaze gusimburwa ku mwanya yaho yasimbuwe rero nyuma y'uko yari yamaganwe na bamwe mu bandi bari mu nteko nshinga amategeko. Banywanyi muze tubane kuri page yanditseho amakuru atosoye yarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushiyo ndasabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku mutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu turabe uko ibintu bihagaze. Amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zitewe ubwoba no kuba impungenge z'uko inyeshyamba za FC zishobora gutera umujyi wa Uvira. Zikaba rero bigenda bigaragara ko izi nyeshyamba za M23 ziri kugenda ziwegera. Uvira ni umujyi w'ingenzi cyane mu karere kanini ka Kongo hagana ku mbibi z'u Burundi. Mu kwakira AFC yohereje intumwa za guhura na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye zijyanwe no kumwereka ingaruka zikomeye zishobora kuba zaza mu gihe ingabo ze zakanga kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko umuburo w'inyeshyamba wanyuze mu matwi ukaba rero utarigeze uhabwa agaciro na gato. Aho gutegeka abasirikare b'u Burundi kuva muri icyo gice bivuga ko abakomando b'ingabo z'u Burundi bategetse abasirikare babo kuguma mu birindiro byabo no kongera ingufu mu kwirwanaho gucukura imyobo myinshi bakanakangisha ndetse n'abasirikare bose ko ugomba kuva mu mirongo arimo bagenzi be bagomba guhita bamurasa byako kanya. Uburemere bw'iki kibazo nk'uko rero iyi nkuru yanditswe na The Great Rex Eye bivuga ikaba rero ishimangiwe n'amagambo akomeye umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka Brigadier General Eri
Ndizigiye wahamagaje inama zitandukanye hamwe n'abayobozi ba brigade z'imitwe yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo 2025. Ndizigiye yabategetse kwitegura kubuza iterambere rya AFC M23 aho gusubira inyuma guteye isoni nk'uko bizagaragaye mbere mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko urugamba muri iki gihe rutakiri urwa leta ya Kongo gusa ahubwo ko rureba n'u Burundi ubwabwo. Abashinzwe umutekano mu Burundi bemeje ko General Ndizigiye yanihanangirije abayobozi ba brigade ko ubufatanye bushobora kuba hagati y'atwirwanaho urubutwe wo kwirwanaho w'abanyamurenge hamwe n'inyeshyamba zayifuse muri Kivu y'Amajyepfo bishobora gutuma Burundi butakaza byihuse ubugenzuzi bw'ibintu bigatuma uturere twegereye umupaka w'u Burundi tugadufatwa n'umutwe mu 23. Umubano wa Ndizigiye uragaragaza ko Burundi bugenda burushaho guhangayika bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, bikaba rero bishobora guteza igihombo gikomeye ndetse n'ibyago ku Burundi. Bikaba rero byatumye abasirikare b'abarundi boherezwa mu bice bitandukanye bikikije uyu mujyi kugira ngo bakomeze kugenda bagura imbaraga. Impungenge afite zikaba zishingiye ku gusenyuka kwa morale nyuma y'uko ingabo zoherejwe mu ntambara ku gahato zigahabwa intwaro zishaje no kutumva impamvu zirwana. Ni muzo bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye, ariko kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bo baratangaza ndetse bakanemeza ko badatuze gucika intege bijyanye n'ibiri kugenda biba kugeza ubu, kandi biremezwa kandi biratangazwa ko ubuzima muri ibi bice bukomeje kugenda bugorana bitewe nuko kugenda biri kugorana, ndetse imihanda myinshi yongeraho amabariyeri mu rwego rwo kugira ngo bamenye abagenda muri ibi bice, bamenye ikibagenza ndetse naho bajya naho bava. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko urugamba rurakomeye kandi rurakomeje mu bice bitandukanye. Amakuru ari guturuka Masisi mu gice cyitwa Kazinga niho izingiro ry'ibirindiro ku ruhande rwa leta biri, ndetse biranavuga ko M23 kuva yafata Goma urugamba rwakomeje kugenda rukomerana abasirikare ku ruhande rwa leta. Nyuma yo kwakwa Rubaya, Gatare, Rusheberi, Ngungu na Masisi zone n'ibindi bice byinshi byahise rero bituma bamwe mu basirikare FARDC batakaza igikizere mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kuva rero M23 yasubira inyuma ivuye Warikare zone mu mezi 7 ashize, yakomeje kurwana hato na hato muri ako kace kugeza ku itariki ya 13 Munyonyo 2025. Kuba aka gace kari mu bwihisho bw'iri huriro n'ubuhungiro byatumaga Masisi urana abahungabanya umutekano wayo, bityo M23 ikaba rero ihuje ingabo zayo zitabashaga guhurira muri iryo huriro ry'imihanda yahitwa Kahadahandwa. Kuri ubu rugamba rukaba rukomeje. Urugamba rukaba rwasenye ubuhungiro bwahaga imbaraga ihuriro rya FARDC kuko bakoraga ibikorwa bya gisirikare byashoboraga kubahuza kugera i Warikare banyuze kuri axe ebyiri, no kuvuga axe ya Masisi zone gukomeza Nyabyondo, Kibati, Miba, Kibuya, ugakomeza Byungu cyangwa se Pofi ugana Warikare. Abazarendo kandi bashoboraga gukoresha axe yitwa Bihambwe, Rubaya, Kibabi, Gatoyi, ugakomeza Ntoto ukinjira Banyungu ujya Warikare. Kano gace kandi kabaye amahirwe kuri M23 kuko bahuje ingabo za M23 ziva muri axe ya mbere yo mu misozi ya Masisi zone zatandukanywaga n'urukuta rwa Kizinga unyuze Kibabi, Cyugi, Gatobotobo na Byangu zigomba guhura byoroshye, kandi bikaba rero biri gukorwa mu gihe kuri axe yahitwa Kibale, Kayanja ndetse na Gasopo, Muhanga, Bihambwe, Rubaya, Kibabi, Gatoyi ugakomeza ugana Ntoto ukinjira Banyungu. Kuri ubu rero naho hagati aho hari ibijyanye n'abazarendo bari kugenda bahongerwa. Amakuru tugeraho aragaragaza ko rero operasiyo zikomeye kandi zikomeje, mu gihe rero benshi bakurikiranira hafi biri ko bari biteze ko imirwano igomba kurangira. Ubu rero batunguye kubona n'imyiteguro ikomeje kugenda ikorwa. Hagati aho rero intumwa za guverinoma ya leta iharanira demokarasi ya Kongo
zageze Doha muri Qatar nyuma y'iminsi zitegerejwe ngo zifatanye n'ihuriro rya FC gutera indi ntambwe iziganisha ku masezerano y'amahoro. Intumwa za FC ziyobowe n'umuyobozi wungirije wazo ushinzwe ibikorwa bya politike n'imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa ziri Doha kuva mu cyumweru giheze muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro. Ku igenekerezo rya 11 mu nyonyo 2025 Bisimwa yatangaje ko we n'abagenzi bagitegereje abahagarariye guverinoma ya Kongo kugira ngo bakomeze gahunda y'amahoro nkuko babyemeranyijeho babifashijwemo na leta ya Qatar. Nyuma y'aho intumwa za leta ya Kongo zigeze Doha, zitezwe ko mu minsi mikiri imbere hashobora gushyirwa umukono ku mahamaganisha impande zombi ku masezerano atandukanye. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko impande zombi zitarumvikana ku cyifuzo cya leta cyo gusubizwa ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu bigenzurwa na AFC M23 isobanura ko kenshi idateze kuva mu bice igenzura, igaragaza ko ariyo ifite ubushobozi bwo kubungabunga umutekano wabyo, bituma abaturage bakomeza ibikorwa bibateza imbere nta nkomyi. Ntango mu biganiro bitandukanye ndetse n'ibiganiro bagiye bagirana n'abanyamakuru, leta ya Kongo yatangaje ko ariyo mategeko aha ububasha bwo kugenzura ubutaka bw'igihugu, bityo ko AFC igomba kuva muri ibi bice yabyanga yabyemera. Impande zombi zamaze kumvikana ku ngingo zirimo guhagarika imirwano, zinashyiraho urwego ruzajya rugenzura iyubahirizwa ry'iki cyemezo. Nubwo bigaragara ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, leta ya Kongo na AFC kandi byumvikanye kurekura imfungwa, zemeranya ko komite mpuzamahanga ya Croix Rouge izabibafasha mu kubahiriza iki cyemezo, ariko birasa nkaho kucyubahiriza bikiri kure. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga binyuze ya Kongo Therese Kwayikwamba Wagner yatangarije Al Jazeera ko mu kurekura imfungwa hari izo leta ishobora kutarekura bitewe n'uko zaba zarakoze ibyaha bikomeye. Kwayikwamba yasobanuye ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ashimangira ko atazigera yemera ko amasezerano ya leta na M23 abangamira gahunda yo guca umuco wo kudana, uko rero biri mu tegeko nshinga rya Repubulika Iharanira intwaro rusange ya Kongo. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwira iby'iyi nkuru. Turababwira ko rero kuri ubu benshi mu rwaruka ruri kwinjizwa mu gisirikare, aho urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu rwiyemeje kwinjira mu gisirikare cya leta mu rwego rwo kurengera igihugu. Agace kahitwa Kabale Katambe gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo kakiriye itsinda rya komisiyo y'intara ishinzwe gukangurira urubyiruko kwinjira mu ngabo za leta FARDC mu rwego rwo gufasha ibikorwa byo kurinda igihugu no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Uko bizatangajwe, nibura urubyiruko rugera ku bantu barenga 10 barimo abakobwa batari bake bari kwiyandikisha ku bushake kugira ngo rufatanye n'ingabo za leta mu rugamba rwo kurengera igihugu, cyane cyane muri ibi bihe by'umutekano muke. Aba basore n'inkumi bavuze ko bemeye kuba igisubizo ku bibazo by'umutekano byugarije igihugu cyabo. Umwe muri bo yagize ati, turashaka kurengera igihugu cyacu, turambiwe kubona igitotezwa n'abanyamahanga, twiyemeje kuba igisubizo. Abagize komisiyo y'intara bishimiye ubu bwitange bw'urubyiruko, bavuga ko ari ikimenyetso cy'ubushake n'ubutwari mu gihe benshi bamaze kurambirwa ubwigunge n'intambara zimaze imyaka myinshi mu ruseruko bwa leta Iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibikorwa byo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu ngabo bibaye mu gihe intambara ikomeje gukara hagati y'ingabo za leta FARDC n'imitwe yitwaje intwaro M23 na twirwaneho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kinshasa ikomeje gukangurira urubyiruko kwifatanya n'ingabo za leta hagamijwe kugarura amahoro arambye n'ubusugire bw'igihugu, ariko ku rundi ruhande hari urubyiruko ruri kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro ruvuga ko rurambiwe ubutegetsi bwa leta bushinjwa ruswa, ubwicanyi no gusahura abaturage. Amakuru atangwa n'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gushinjwa ubwicanyi, iyicarubozo ryibasira abasivili cyane cyane mu duce twa Minembwe n'ahandi. Byemezwa ko kandi muri ibyo bice inka zibarirwa mu 500 zanyazwe, naho abasivili bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarirwa
mu bihumbi barashwe n'ingabo za leta izawazanira ndetse n'iz'u Burundi nkuko rero biri kugenda bigaragara. Icyo gikorwa cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu ngabo za leta kiragaragaza uruhare rukomeye rw'abasore n'inkumi mu rugamba rwo gushaka amahoro mu gihugu cyabo, ariko nanone biragaragaza urugero rw'uburemere bw'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abasasanguzi bavuga ko iyi gahunda ishobora kugira uruhare mu kongera ingufu ingabo za leta zisize, ariko nanone bagasaba ko ijyana n'uburemere bwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kugira ngo ingabo zitazongera kugaragara mu bikorwa byo guhohotera abaturage nk'uko bizakunzwe kugenda bigaragazwa. Hari kandi impungenge ko igihugu mu gihe urubyiruko rudahabwa imyitozo ihagije n'inyigisho zo kurengera uburenganzira bwa muntu rwakwifashishwa mu bikorwa bya politike cyangwa guhungabanya umutekano aho kuwukomeza. Abaturage bamwe bavuga ko amahoro ya nyayo azagerwaho ari uko leta ishyize imbere ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro aho gukomeza inzira y'intambara gusa, mu gihe abandi bashimangira ko gufata intwaro ari inzira yonyine yo kubonera igihugu amahoro nk'uko rero babitangaza, bakagaragaza ko bagomba kurwanirira igihugu. Ariko murabizi intambara irasenya ntiyubaka nk'uko rero biri kugenda bigaragara. Benshi bakaba rero bakomeje kugenda bagaragaza impungenge baterwa n'ibikomeje kugenda bibaho umunsi ku munsi kandi birushaho kugenda bikomera nk'uko bigenda bigaragara. Reka tujye mu butabera, tujye i Paris mu Bufaransa aho rero urubanza rwa Roger Lombara rukomeje kuburanishwa n'urukiko ruburanisha ibyaha bikomeye i Paris mu Bufaransa, aho rero havuzwemo izina ry'umwe mu bategetsi bakuru muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Uwitwa Lombara wahoze ari umukuru w'umutwe w'abarwanyi ba RCDN akurikiranweho ibyaha by'intambara, ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'ubugambanyi. Ibyaha we yahakanye ku wa kane ku munsi wa kabiri w'urubanza. Lombara yanze ko abamuhagarariye baguma kuba hangaha, yanga kwitaba urukiko kuri uyu munsi wa kabiri w'urubanza nk'uko bivugwa na Radio France Internationale. Yavuze ko rero ubutabera bw'Ubufaransa budafite ububasha bwo kuburanisha, ndetse yamaganye ibyo yise ubucamanza budasobanutse bw'Ubufaransa. Hashyizweho rero undi mwunganizi mu mategeko watanzwe n'urukiko nubwo urubanza rwaje gukomeza. Muri uru rubanza Roger Lombara yatangaje urutonde rw'abatangabuhamya bo kumufasha kwiregura. Muri bo harimo Jean Pierre Bemba, ubu ni vice ministre w'intebe akaba ministre ushinzwe ubwikorezi muri leta ya Kongo. Ariko se kuki izina Jean Pierre Bemba ryumvikana muri uru rubanza? Reka tubirebe. Ikintu cy'ingenzi gikubiye muri uru rubanza ni operation yiswe Effacer le tableau. Urukiko rurimo gusuzuma ibyabereye muri operation yakorewe mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu ntambara ya kabiri ya Kongo hagati ya 2002 na 2003. Abashinjacyaha bavuga ko ibyo byari ibitero bya gisirikare ku basivili byabaye mu bwicanyi bw'indengakamere bukozwe n'abarwanyi bo mutwe wa MRS wari ukuriwe na Jean Pierre Bemba hamwe n'uwa RCDN wa Roger Lombara. Icyo gihe rero iyo mitwe iyo yari ifatanyije mu rugamba rwo kurwanya abo mu mutwe wa RCDMR wari ukuriwe na Mbusa Nyamwisi. Ubushinjacyaha buvuga ko iyo mirwano yaviriyemo ubwicanyi bukomeye ndetse n'ibindi byaha bikomeye by'intambara. Mu manza zabanje Roger Lombara yakomeje gushimangira ko nta ruhare yagiraga mu byemezo bya gisirikare byafatwaga muri urwo rugamba. Yafatanyije kandi na Jean Pierre Bemba muri uru rugamba, avuga ko abo ku ruhande rwe batari mu mutwe w'igisirikare ahubwo ko ari umutwe wa politike gusa. Lombara arashinja Jean Pierre Bemba n'itsinda yarayoboye ko bakoraga ibikorwa byose bya gisirikare nk'uko rero agenda abivuga. Ni muri urwo rwego abunganizi mu mategeko ba Lombara basabye ko Jean Pierre Bemba yagaragara muri urukiko kugira ngo atange ubuhamya ku byaha biregwa Lombara binyuze muri ambasade
ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa bohereje ubwo butumwa kuri leta ya Congo. Biteganyijwe ko hari abandi batangabuhamya bazitabira urukiko bamwe banagiye kuri ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa kuri iki cyumweru kugira ngo bakore ibisabwa byo gusaba ibyangombwa by'inzira. Nkuko rero umucamanza muri rubanza yabivuze, ku busabe bw'impande zombi hashyizweho uburyo bwihuse bwo gutanga ibyo byangombwa by'inzira kuri abo batangabuhamya, cyane cyane ko abo bo ku ruhande rwa Rumbara bagomba kuba bakita bagatanga ibisobanuro mu buryo bwihuse.